Нешка у Вербаше у Центре за физичну културу отримани турнири у кугланju i štreljactve u ramikoh sportskih gaviskoh Jaša Bakov. Kuglali 60 ekipi z mestov gdje živi Rusnaci, a u štreljactve bula jedna menji. To ponad proseka. Toho roku, co sme mali ekipi, takže to standardno dam jeden od mocnejších zmahanjoh. I milo mi, že máme hostov zo Chorvátskej. Očekovali sme ešte ekipu zo Zorahova, ali nie zjavili še. Obidva turniri otrimani i u ekipnej i u pojedinječnej konkurenciji, a jakše je občekovalo, domašnji opravdali ulohu favoritoh. U kuglanju Kulturno-prosvitne društvo Karpati zavžalo perše mesto za zvaljenu 481 babku, druhe Tara Ševčenko za Đurđova 470, a trece društvo Rusnacog za Subotici 390 zvaljeni babki. I u pojedinječnej konkurenciji zlatna medalja pošla do Verbasu, osvojili ju Zahorjanski Vladimir. U štreljactve domašnji tiš peršoplasovani za 499 s kruhami, drugi Đurđovčan je perša ekipa za 347, a treco plasovana Subotica za 305 s kruhami. U pojedinječnej konkurenciji najljepši bul Igor Besedminji, kotri potrafao 176 kruhi.